taking on Okoro Parish. It will be the streets. Eikopo lo sodit lo da etolo show kanu ain tutor lo abuton Patrick Okabe nesi aponi itolo sitete kotoma laro na kokateta modern primary school ko Serere district. I am very Emmanuel Omoding Okabe loda erai aboikinton ebuku loko Serere kotoma irabet idoda orai okoke kalabuton yese balebe arangina munye late nada eponio aitolo senen kangini karu better okarungon dubuna round the langir telekartena. This is just the beginning. Right now we are here to work with the youth and everybody in the community. Are you happy? Next year we shall also have the girls team playing. I don't have much to say. Me, I just love sports. Amunyele tengin nada abuo geun kotoma adoketait no kwap itoni agolo kinete ke nesiye wadi kat itimun akaiseuna lukany luda lomnito kotomo temwa ni wongon keda town councils iuni Bishop Patrick Okabe kedano waike kesida potu otwaka kotoma kangas na motoka okarlo atubor kotoma orotolo kotirinyi abeari Kampala Helen Adoa Abeku a minister na chichi kanu ichorin kesida bu isumun ebe ekapakina angara kit itimun kotoma aigangit amunyele teknin engo chepako mapendo la nyini buku aitemo kina boya chepake la ngirikine ngo konyano soma ngo ngesa ngai gangiti kesi kati kopana esa alikoma kopara ina na kineta alosa ngoda anyunu be ngini timu wangon alosa ngoda je kina kwatakanya doba balotona asilo eja ibo ngalos bitimu ni di ngare nete engara kini mongo opaka ichebore doba bo pingireda itemo kiona bolo opolo alose boso kerai ganganges ikilabun luda potu odolta doktat na washa imoriarito Olupe FC etelekara kai Eikopo keda owin FC luda poto yanga sena baloria rate kese aponi ikopana kinai aina na kinata nuwa gitigita amunyel tengin nesida eponio aitolo senen kangini karu kwape ipone diope loda Eitunitere ai pechtoy ke Bishop Patrick Okabe kotoma napetanu amunye late Gabriel Esikukanuka TV East ko Serere district.